Ada, Ada mo to? kwarta nga. Nawan dapil, awan kwarta. Nawan dapil, awan unas. Yeah. Nawan dapil, awan tunas. Alright! Contestant number 1 and contestant number 2! Anong pangalan mo? Miss Anthony Chico. Pugi ako ka naman. Pugi ako! Alright! Nya timutong, bakal timutong. Walang pera, walang utang! Abo! Ano tinagan mo? Rulan! Ulan! No, ada kalde, ada blat. Wada kaldeng! Ada blat. Matakot na. Ngotoy! Aga ka, berga. Contestant number 4! Ano tinagan mo? My name is Carlos! Anya timutong. Dakil ka na butong! Gang, gang, gang! Contestant number 4. Anya tinagan mo? My name is Martin Balandino. Narigat ng ipitan. Narigat nga ipitan. Lumutol. Nagangaw. Nawawag sa gold. Ang BB boy na Merced! Anya tinagan mo? My name is Louie Aimee. Ano ti butong? Narigat si ipitan. Bayam lang ano man. Ang dati bagana ata. Kaya bayam yung butang. Narigat si ipitan. May sasakmul. Ang hindi pagod. Ulit. Di ba? Ibali na ang tamad. Di ba? At least hindi pagod. Alright! Gang, gang, gang! Contestant number 7, anya tinagan mo? Ano ti butong? Awan alas pas no nagawa. Di ba nila ang dildil asing, di ba nila bitsing? Alright!